prvič tu nas v Križankah, ko smo se v garderobi pogovarjali s temi možakami, ne. Predno smo šli na oder, pa pravim jaz, pa dečki, pa malo se skupaj poberemo, ampak kako mu se mi tam držali, kako mu stali, kako se postaviti. Pa pravi stari Joža, Puba, nič se ne boj, jaz bom z vami. Jaz bom z vami. Ja. On je imel pa, jaz imam največje orožje, vsem, ki ne bojo. Vlado, Rido Značka, moram te pa povedati, ko si sestavljal ta program, pa si mene postavil kot prvega nosilca štafetne palice današnjega nastopa, si me res malo prijetno presenetil. No. Prijetno? Prijetno. Jaz sem ti mislil prijetno. Sem mislil, vsi smo mi brali, kad ne boš bi pokal, boš imel tremo. Ja, malo je bilo, Če što ne damo, tremamo ne damo. malo je bilo presenečenja, ne. No. Šel biznis, znaš.